खैराबारि दख'रा दुलाराय बाथौ महासभा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो बानजाय आफादनि मावख' बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बाथौ महासभानि सनाथि मायथाइ फोरबोआ फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 19, 20 आरो 21 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों आरेम फारायाव थानाय बाथौ थानसालि गेवलां फोथाराव खुंनो लानाय जादों। दिनै रबिबाराव सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनायाव खामानि मावनो बानजाय आफादा खैराबारियाव लक्ष्मण बर'नि नैथि क्लाब बिल्डिंआव मावखुलि बेखेवबाय। बेखेवना होयो आसाम पस्ट राजबंशी डेभेलपमेन्ट बर्डनि मासिगिरि प्रणब नारायण देव बिथाङा। बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिना बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि एमसिएलए बबेन चन्द्र बर'नि दैदेननायाव सावराय जथुम खालामना दालाय आफादफोरनो बिबान रानना होयो। बे समाव एमसिएलए बबेन चन्द्र बर'आ जोंनि खौरांगिरिफोरनो फोरमायो। आঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ যি সোণালী জয়ন্তী এই সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কমিটিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় আজি খৈৰাবাৰী টাউনত আমি অস্থায়ীভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যি এই খৈৰাবাৰী মহাসভা বাথৌৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সুন্দৰৰূপে আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ৰাইজৰ লগত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি এই অঞ্চলৰ এইটো প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি অহা যি বাথৌ মহাসভাৰ যি সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰাকৃতিৰ ওপৰত যি পূজা এই পূজাভাগ আমি সকলোৱে মিলি কৰিম আৰু আজি এই উদযাপন সমিতিয়ে মোক যিহেতু এই অনুষ্ঠানৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল, মই আমন্ত্ৰণযোগে ইয়াত উপস্থিত হৈ কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰোঁ। আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি খৈৰাবাৰী এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত এই বাথৌ আঞ্চলিক সোণালী জয়ন্তী আমি সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰিম। এক সুন্দৰ সফল এটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই বাথৌ পূজাই এই অঞ্চলৰ যি অপায় অমংগলখিনি দূৰ কৰিব, সকলোৰে মংগল কৰিব, সুস্বাস্থ্য সকলোকে অধিকাৰী কৰিব আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে আমি এনেধৰণে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলত বহু বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে য'ত নেকি বাথৌ পূজাত আমি সকলোৱে মিলি বাথৌ পূজা কৰিব এটা পৰিৱেশ হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি বিটিএডি প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কুজ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বা বিজেপি দলৰ এজন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হিচাপে আমাৰ দল আৰু ইউপিপিএল দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে আৰু মই ব্যক্তিগত বা মই যিটো পদবীত আছোঁ ইয়াৰ পৰা যিখিনি মোৰ সহায় সহযোগ থাকিব আগন্তুক দিনত ইয়াত মই সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু এই অঞ্চলৰে যিহেতু মই সন্তান গতিকে মোৰ এটা নিজৰ দায়িত্ব আছে এই অঞ্চলৰ গোটেইখিনি কামত মই সহযোগ কৰা। दिनै दिना जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होनना बुंनांगोन, मानो होनबा जिहेतु जोंहा फैबाय थानाय जानुवारिनि 19, 20, 21 जिहेतु जोंना मोनसे खुनाले मोनसे जयन्ती जानो थांगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जों मोनसे जोंनो कार्यालय नांगौ। बे कार्यालयखौ जों माने खैराबारि मेन टाउनावनो जोङो मोनसे बे बिल्डिंआवहाय माने सेकेन्ड फ्ल'रावहाय बाथौपुरि बिल्डिंखौ जों लानाय जादों। गतिके दान मोनथामनि गारनाय जोङो आरो दान मोनथामा मोनब्रैनि गारनाय जेब्लासिम जोंनि खुनाले जयन्तीया माने जालाङा अब्लासो जों बे बावनो जिरायनानै जोङो जोंनि माखासे प्लेन पलिसि लानाय जागोन, खामानि कार्यखौ सालायबाय थागोन। बेनो बानजाय आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै रायजो राजानिफ्राय आरो बायदिसिना बिथिंनिफ्राय माबायदि मदद नागिरदों? आसले आङो जिहेतु बानजाय आफादनि जिहेतु आफादगिरि हिसाबै आंहा बेनो मोनसे खावलायनाय थागोन। जोंहा जिहेतु नैबे माबायावहा बै खैराबारि आन्चलिक जिथु माबा महासभा बेयाव जोंहा 54 गामि दङ, 53 गामि दङ। बे 53 रायजो राजाखौ जोङो आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ जोङो जाहाथे फैबाय थानाय जिथु जोंनि खुनाले जयन्ती माने माखासे जों हेल्प खालामनांगोन बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जागोन। बेसेबांसो बाजेटखौ जोङो 20-25नि गेजेराव जोङो मोनसे माबा लादों। थिग बेबायदिनो बाजेटआथ' 25 लाखसो जाबाय, बेफोर बिथिङाव बबेथिंनिफ्राय सर्स दङ? जों जिहेतु मोनसे अंक खालामदों, बे अंक खालामनाय हिसाबैसो जोङो 20-25नि गेजेराव जागोन होननानै जों मोनसे माबा खालामदों। मानो होनबा जोङो मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय जोङो 500 थाखा एसे बयखौबो बुंनाय जादों। न'खर प्रति 500 थाखा आरो सोरबा फार्स्ट ग्रेड ए ग्रेडनि जेब्ला माने माबा साख्रि मावनाय बिथांमोना जे 3000 थाखा, सेकेन्ड ग्रेडनो 2000 थाखा आरो
थार्ड ग्रेड 1000 आरो बिनि गेजेराव सोरबा सोरबा जुदि होनो माने एसे मानसि नायनो जों माने बिथांमोननाव बिनाय जागोन नामा जोङो मोनबेसे साब कमिटि दासिम दाफुंनाय जाखो साब कमिटि जों दिनैसिम मथा मथि 26 माने साब कमिटि दानाय जाबाय दिनैसिम ओमफ्राय जायगाया बबाव जागोन जायगाया माने बे आरेंपारा बाथौ थानसालि आनसलिक बाथौ मन्दिर আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ যি সোণালী জয়ন্তী এই সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কমিটিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় আজি খৈৰাবাৰী টাউনত আমি অস্থায়ীভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যি এই খৈৰাবাৰী মহাসভা বাথৌৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সুন্দৰৰূপে আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ৰাইজৰ লগত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি এই অঞ্চলৰ এইটো প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি অহা যি বাথৌ মহাসভাৰ যি সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰাকৃতিৰ ওপৰত যি পূজা এই পূজাভাগ আমি সকলোৱে মিলি কৰিম আৰু আজি এই উদযাপন সমিতিয়ে মোক যিহেতু এই অনুষ্ঠানৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল মই আমন্ত্ৰণযোগে ইয়াত উপস্থিত হৈ কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰোঁ আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি খৈৰাবাৰী এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত এই বাথৌ আঞ্চলিক সোণালী জয়ন্তী আমি সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰিম এক সুন্দৰ সফল এটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই বাথৌ পূজাই এই অঞ্চলৰ যি অপায় অমংগলখিনি দূৰ কৰিব সকলোৰে মংগল কৰিব সুস্বাস্থ্য जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बोब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बोब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच एस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बोब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थङाव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बोब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक